Camry 45. Кейбіреулер bunun Camry 40. Бірақ рестайлинг дейді. Bu Camry 45'tin çıkan жылы 2010. 2.5 объем. $10.800 сұратыптыр. 0733 23 23. 114 000 пробег бар екен. Салон. BMW X5. Срочно сатылаптыр. Бұл X5'дің жылы 2001, 4 объем автомат, 14-тен 18-ге чейін расход. Басы $4600 деп атады. 707 00 28 28. Салон кожа. Honda CR-V 3. Бұл Honda CR-V'nin шыққан жылы 2008, 176 000 пробег, 2.4 объем, состояние отличный. $11.300, 550 35 36 13. Салон серый, таза. Бұл CR-V'nin жанында болса эле Toyota Highlander. Мынакей достор, Highlander'дың алдынан. Бұл Highlander'дың шыққан жылы 2010 екен достор. 15.800 сұратыптыр, 3 объем, 550 35 36 13. Bir хозяин дейді. Келгенден бері берлі хозяин болған ұқсайды. Салон. Тряпочный велюр, кожа, чехол қапталған. Алдыбызда Lexus RX 350. Срочно сатылып атыптыр. Бұл Lexus'ның шыққан жылы 2006, 3.5 объем, американец, полная комплектация, $3200. Байланыш номері 0500 20 40 50. Кожаный салон. Алдыбызда Lexus GX 470. Бұл GX-тен шыққан жылы 2004. Газ, бензин. $15.700. Байланыш номері 774 60 00 23. Toyota Highlander. Бұл Toyota Highlander'дың шыққан жылы 2008, 3.5 объем, $15.700.
Байланыш номери 709 72 65 26. BMW 530 ай бар екен ол жерде достар. Навестің астында. Кореядан келіптір, свежий прыгненный дейді. 2008 жылы шығыптыр. $10.500. Сілерге көрін атау, көрінбей тау. 501 03 60 00. Маке достар, мынаке суперкарлардың көрмандары, сүйүүчүлөрү алдыбызда Dodge Challenger. Кинодо көрчү машиналарыбыз да биздин Кыргызстанда жүрөт. Dodge Challenger CRT 392 2012-2013 жылы чыккан 6.4 объем. Мынаке Америка, $33.000. Байланыш номери. Салон. Lexus RX 300. Чыккан жылы 2001. Автомат коробка 169.000 ашыгы менен пробег. Объем 3. $7.200. Байланыш номери 704 85 69 90. Кожаный салон. Бежевый, светлый. Toyota Highlander. Чыккан жылы 2004. Состояние идеал. 3-чү катар орун бар экен. $11.900. Байланыш номери 555 76 59 59. Григорий деген. Жаранга чала берет экен. Чала бересиздер. Бұл жағында Toyota Prado. Бұл Toyota Prado'nun чыккан жылы 2003-2004. Объем 3, 160.000 пробег. $13.700. Bir хозяин, коробка автомат 708 30 11 11. Салон. Toyota Avensis. Универсал. $7.800. 2009 жылы чыккан автомат коробка 2.2 объем. 8-ден 10-га чейин расход. 704 63 66 59 номер. Турбо дизель экен. BMW 528 98 жылы чыккан 2.8 объем.
Автомат коробкасы менен расходу 12 литрге чейин экен. Сураган акчасы 170 000 сом. Байланыш номери 709 73 96 10. Кожа салон. Бул жерде мындай Toyota Vindom 2000-жылы чыккан автомат коробка, 2.5 объем, $5500 сурап атыптыр. 508 48 08 28. Салон. Toyota Corolla. Бул Toyota Corolla'nын чыккан жылы 2007. $1.6 объем, 104 700 пробег, $7500, 555 45 88 22 номерге чала бересиздер. Салон. Toyota Avensis Universal. Мынакей. 2003-жылы чыккан автомат, 1.8 объем, максимальная комплектация. Комплектациясы максималдуу $5500 сурап атат. Соталышса болот экен. 704 85 69 90.